yarakanga ubwo ni kabaga b'amasatica ubwo ari kurondoha Grace Arinda ibona ngo mubi habantu abari yambeho akabaga mbere atero mbiri yemawe riwe rinda manya aha Independence tebero mwendo kuyikumi olebe radio hose kwatana senative yose ukine timu rubambura bwo ngwenda twenda kugutera ko nkani mangu inabarabe bari cheerleaders I am one of the cheerleaders ababoda kashi timu doctor team of course team doctor no cheering, so I am one of the cheerleaders and then I'm going to be a team doctor on that day. By the Independence Day my son will be making 13, so I'll be having also a team. Ndenda gwetegereze ngoleme ngo izoba rya Independence murunje Ivan okuraga baraga Ivan asanaga kapira nyona kwata kapira ndatera head hanangwa kono katera yes ndatera head nangu waza katera tubaze tukutomu karantine nkesa ndibi hati nkoreza chabe Andrew ugumpa social media nka boss with yes atkurwa gwempa nawe yatera pass Sine Kasim Ruyimbazi yes hato gwempa manya arakohereza kuri ya Sine Gerard ubwo ni coach nankana atero mpiro ryo kujorebera huri okusamaro turacera Josa mu musimbuzo gorasha magace ncwiri Josa mnatero mpiro yama we defender senior Moses natero mpiro tara huri yayi hamwe birahuri tara tuwezi hati umupira mwene ngo nawe kasamye Independence match akandeji ntuje kuba tukwatanise n'aba Cave Bar ntuje kuba tukwatanise n'aba City Tiles Center Mbara ntuje kuba tune tumsime new motorcycles tunaba Cave Bar Mbara tunaba kabiri soft drink abakabiri tijo bakaba bari aha hati tunaba Cave nibenda kutugambira cyenyini bone wenda kutukwasa abato umupira guno mpira go mukago shazire mtu watirangure katukoragane na community y'abantu abari yo muri Mbara kugira ngo nitwe twantujaguza okwetegeka kwa Uganda people feel us manya rode hose ina myaka 25 kandi tweneje myaka tujimazire turenyora hazikevu so mwe nitwe mpa abasinzi ari turamalira kapira turamalira kapira after party after party uryo mwana za kunyocha basa aha the Cave Bar twarwa mu cyana baboda niyo turabe twine mwendo basically after the match yes aza tunda kuzanira aha Global High School cyangwa mpau aha bitaro tora kakoba I don't want to do with Independence no gwakashatu yes should have been a Friday no mumora sa kuzade Cave utwarwa mpira no kushaka kuja twasinga baboda uzade Cave nywe wasinda management remangu mwamuri mukasi ko kumupira gwaho ntabwo naruga hato nakuraga the Cave Bar cyane tukundaho niyo yenka ekwata ni seniko kugira ngo twamara kapira kitu na baboda izari ya Independence hato nagare mu after party hati turena kwa twine bitu byamana and by the bitu kandi kugwa mu mnongo ya the Cave Bar kasa nabwine omukugu okurwa mu the Cave Bar abantu abikiriza kolengana nitwe hakapira kayizoba ya Independence na radio host na TV host na kwachi niye nachira Ivan amagaje tineshonganisha niwe Charity yuna Ivan mazima nashimira compostinga ndire nimba hora radio kandi naba so happy of composting this evening koko shikotine opena the Cave Bar iyo yona na bisigahanza hadi orakatuze mpe amazina niraka nabanyeta Elliot Twetise kandi marketing manager wa the Cave Bar and Restaurant era shangwe the Cave Bar takajireyo the Cave Bar ne shangwe mu kibuga cyambalala along Mosque Road wale tugogwa tatitwe azerwa gati ya Applied House na Centenary Standard ngwe bikiramanyisa wabo rigira ha Tax Park exactly urora ne chapa cyane kiro the Cave Bar ati nawo yemeliro mbas park uruburi kiri Tax Park mukakutera Simont hinduko rebe nyuma uruburi kuri rebe chapa cyane kiro the Cave Bar and Restaurant hati ya Elliot manya uramanya ngo twamara umupira gutayizoba rya Independence ha Global High School twenda kumuriza the Cave Bar hati makaba the Cave umutwinire plan ci abarije twarwa kuri no busimbuzo bw'amane karodi hose na TV West n'ababoda barwa kuri n'abahagize bitu twena hati nicyo cyandeta izo medio tukari planning akare twatanise n'aba TV West aba Radio West na sponsors then twineyona n'aba boda yes twizere twategeka hehoro yo kwakira kana na kushemerwa izo bya Independence bero mwenda agati yo mpira gwa TV West Radio West then n'aba boda yes so abanyambarara bashitama batujango however much tuyontu etegeka twenda after party bwanyuma yo mpira gati ya TV West na n'aba boda abarasinge ndo bayi
ninga basingwa tushaguzenga aha mukojera kumanyana aha itabade kevu twajangwa mwehumure reka tubatebekanisize after party mwije tushemerwe nimwe izoba ryero mwenda izoba eryo omu history ya the cave twine activities nyingi tukuza ku bantu launching for instance historically Ivan wasako bano chumanye je achikwatirine na live band the cave so nigizoba niryo rumwe tuza ku bantu launching a night yitu ya band kandi turi abatwine band ya mani munonga akwa na mazabandi za timuzenga Kampala of course nabeshongoza bakabikurwa Kampala of course abaratere ngo mukasimu twine nangwana n'abana bato abitwa baho muri Mbarara abana bitu ba Western Region twine abana bito bo kugaho mu kibuga cya Mbarara abo kwenda kutushaji com performances so tuzakuba twine ba DJs bamani kurwo mu town ya Mbarara na Kampala kandi tuzakuba twine ona ba artists abtwageze kwa lininga nabo so izobe ryo twenzire ngo abanyambarara betegeke why noremo kwetegeka kwa Uganda tukwetegeka kwa Uganda konka no kwetegeka kwa abanya-Uganda yes so bazire ngo itwe twenda kwetegekera the cave twaruga ha Global High School hamye makapira exactly turagara the cave the cave tutabise mpaka kasheshe ora mabisinsi nebigambe byaragamba yamara kwikahifwaho man the cave ba bajejman aha turenda kwa turanywa magwa gona gariho ninga hati mbinire package n'umunonga first and foremost nabanene manzinje kina kutangaza Ivan na Charity yes ngo omubaraza Mbarara currently ninyendo price friendly I'm friendly in terms of prices kandi kindi ndio nenda kubatebekanisiza promotion for instance hati nkanchakare nizo bari rwa mukaga abanyambarara tukabateraho promotion ahamarwa Taskalite Taskamati Guinness Mosi na Guinness Stout so no bana wegura chupa zawe 5 aha mitware 2 just mitware 2 so chera maso ene mitware 5 torata ayibambi so manage chupa za no sigazana balance because HP 2 HP 5 ni mitware 2 mwene chwanchi maisa ngo chupa zawe 10 ni mitware 4 hata yongera chupa zawe zindi 2 ono gyabataka wagiyo so anyway mwe omutugamba twatwangu hitura hendera kugira ngo omuntu gwe no hurikize amanye ngo ahayizaba rya independence yes radio yose kwata ni TV yose gusakuza naba boda bambarara acha Global High School ahampa hamatara woro tora kakoba road ahamatara mpo hari bate bitaragya traffic yes hato no twakwa turazane church bya mpo twe twayetebekanise imwe mutebekanise je mwe rugambo tugamba otwangwi otwara hende natwe oleta buryo mwe wena kugira ngo ono kwata yatabyacha konkana manyanguru yari radio yose na TV yose kwata ni sana boda hanyuma umupira karaga the cave ora hendera ndo kuhendera first ni nyenda kubanza kusima management na staff ya the cave abo kushitame kala iningizo beryo kandi kalehereza abanyambarara kandi ngakansime TV West na Radio West okugaye mukenda kushajika ompira ogwe na kwenda kuija kuhereza experience abanyambara ikibakwenda now itwe management program yito kuyemerire kokuna gambra independence everything is already set I now call upon each and everyone obana orugishaka obana orugar kunjiri obana orugantungamo obana orugisinjiro obana orugambaro obana orugarwampara izoba rya independence twartebekanisize independent the cave bar kandi beta umujimshemerwe nitwe echa kandi nyina abantu bashata binani nyenda kusima abariyo partnership nitwe owo kubanza nyenda kusima Robs Electronics hometown Mbarara ama Garage Street opposite Central Marketing then nanaba Nim Hotel batire maka center kandi abo tubashitami bazengwizo bene baza kwijana batushajika independence then nanaba Ntare Gardens just ifa along Ntare Road mwenu ndukhendera amazina na area 20 kandi nyongera kwita mwena izo bari ya independence mwije mshemerwe nitu koko banonda kutushikira izine namba zisimezo kubaza kutera hono basa kwenda kuteresu ku reservinge no rugahari nonda tukubukingire hotel na Mbezi Airtel no ja kutera 0 mushanju 0 ishatu then 9 not then 565 then aba MTN no ja kutera 0 mushanju 2 mukaga 8 8 mushanju 0 mushanju 0 ishatu 900 565 abana ba Airtel then MTN 0 mushanju 2
68 wabara mnonga Elliot umustudios wo muhuri ni Elliot kurugamo The Cave Bar kandi The Cave Bar niyo tenda korera after party ayizoba rya Independence aha mupira gwa radio na TV twatanisize tunazana ba boda boda a Chacha Global High School umurembo rwambarara aha Kakoba Road aha bitara rya traffic munonje ayibana baba Charite nikaba tuyahaniwe turyabwa na The Cave Bar.